Ha? Di mare. Hindi ito yun, mga 10 minutes palabi. Hindi. Ako na ka siguro, mga ang patagli mabiyat to. Ha? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna-muna, hitukbal na to insa sanglitan iban simpupudjihan pamahasud si mahatinggi Allah. Saruta salawat iban salam kanabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mumaas tay manghudna muhaagama Islam, itukbal na tuin sa taud-taudin pagsyarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala, den ha mga ni'mat hihanughara niya kato niyo. In mahuli niya, kumawa kita niyo pangadjian, hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban hasun na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tumtumun sing kita niyo, in kamatay asal ini magjato hatiap-tiap siulagan den kato niyo. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala Suratul Ankabut ayat kay mantagpito, kullu nafsin dhaikatul maut thumma ilayna turja'un. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala in tiap-tiap ginhawa maka nanamda sing kamatay. Atapsiran hi Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala hatungod sin ayat ini, laung niya, aynama kuntum yudrikukumul maut fakunu fi ta'atillahi wa haythu amarakumullah fahuwa khairun lakum fa innal mauta la budda minhu wa la muhida anhu. Laung hi Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala hatungod sin ayat ini, laung niya, hawnu inkiaunan niyo kaabutan da kamo sing kamatay. Fakunu fi ta'atillahi haythu amarakumullah. Na pagsaddiya kamo, pauna niyo ingin hawabaran niyo, magtataat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Diha ini makakawa kita niyo paidda, inayaw kita niyo huminang sing kakahinang, amo in kakahinang hapangatud na to marayaw bangatat kala wayruun puunan niya ha Quran iban sin sunnah magluog sadya kita niyo huminang kanya. Sabab mayta long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Hisiyu-siyu in naghinang sing kakahinang laisa alaihi amruna hawayruun puunan niya ha Quran iban sin sunnah fahuwa rad. Na ing kakahinang niya yaun sulakun sin Allah subhanahu wa ta'ala, ay bima'na di tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mumaas tay manghudna muhaagama Islam, laung hi Ibnu Katsir atapsiran niya ha ayat na sabot na to kaina yaun, aynama kuntum yudrikukumul maut hawnu inkiaunan niyo kaabutan da kamo sing kamatay. Fakunu fi ta'atillahi haythu amarakumullah fahuwa khairun lakum.
na pauna niyo ingin hawabaran niyo magtataat pa Allah subhanahu wa ta'ala hauno india akan kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bimana impagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, labay hapag-anggaw ta, labay hapagparagbus sin mga dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa khairul lakum, na impagtaat na to pa Allah, labay hapaghinang sin mga piyawajib katutan sin Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa khairul lakum, na inyaon hikarayaw katutan nyo. Sabab mayta, hasugpat sin tafsiran hayat na sabot na to kainayaon, laung Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, fa innal mauta la budda minhu wala muhida anhu. Na sabunnal tuuding kamatay, jumatu siya pamano siya, wala muhida anhu, iban wayroon waktu niya tarutanto. Mga maumaas tay manghudna mo haagam Islam. Asal biyabaitaan kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kamatay, al-mautu ya'ti bagta. In kamatay, dumatong sa pamano siya bigla, dumatong sa pamano siya tagha. Hangkan naraak kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in papataurun impagtumtum sing kamatay. Ahadis kya baita dan kan Abi Hurairah radhiyallahu an, in agniya nagsabdain Rasul sallallahu alaihi wasallam, aksiru zikra hadhimil lazzat, yani al-maut. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, patauran niyo tuod impagtumtum niyo sin manglulubuhi sing kasasaddapan dunya. Uno bahain manglulubo, uno bahain mamugtui sing kasasaddapan dunya, amuna tuan ing kamatay. Maumaas tay manghudna mo haagam Islam, bang atat kala kau diagpakan sing kamatay, ingkatan niyanam mo kasasaddapan di hadunya, bugtuon sing kamatay. Pila na sadya den hamanga tao dayahan, barkanan marayawin paghula-hula di hadunya, sambil kialupahan nila ing kamatay, wala nila natunay ing kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala doon kanila, hasabab sing kasasaddapan dunya, hawak tuman di matung kanila ing kamatay, hawak tuman di matung kanila ing kamatay, ingkatan niyanam nila di hadunya kasasaddapan, bugtuon sing kamatay mo maas tay manghudna mo haagam Islam. Den hasabab yatto, insubay pataurun na to in pagtumtum hakamatay, hasupaya in kita niyo makapagsaddiya, hasupaya in kita niyo makapagsaddiya, amal ibadat na to. Hakaron na di na to kaingatan, bang uno in hasusungon sing kita, bang uno in susungon sing kita niyo, iban bang hauno kita niyo tampat, dagpakan sing kamatay. Haparuman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma tadri nafsum madza taksibu gada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Haparuman sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban di kaingatan sin manusia, di kaingatan sing ginhawa, bang uno mahasil niya hasusungon. Ay bimana di na to kaingatan, bang uno mahasil sing kita niyo hasusungon na to, bang uno magjato, bang uno jumato hasusungon sing kita. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, iban di kaingatan sin manusia, di kaingatan sin hambuk ginhawa, bang hauno siya tampat, bang hauno siya lugal, dagpakan sing kamatay. Maumaas tay manghudna mo haagam Islam. Hayat ini piyahimatian kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna raak kita niyo mag-ibadat kanya,
in naraak kita niyo, in paus-usan, hipausal in nakapin, den ha mga pangumulan sing kita niyo, hapagtaatan, hapag-ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya in kita niyo di magsusun. Hangkan mo maastay manghudna mo haaga ma Islam, baba kita niyo kusug-kusugan, baba kita niyo lasig-lasigan, anduin subay na tuusalun in kakusug, iban karayaw pamaranan sing kita niyo, hapagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Akaron na amura ini maksud sing kita niyo, maita kita niyo piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala maripadunya. In maksud na to hasupaya mag-ibadat hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haparuman sin Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Iban wayruun ako nagpapanjari, bangsa jin, iban bangsa manusia. Buat malengkan, in maksud, mag-ibadat hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumun sing kita in pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, wayruun ini tubtuban niya. Wayruun ini tubtuban niya, sahingga kita niyo dagpakan sing kamatay. Aparuman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sumbahain Tuhan mo ya Muhammad, pag-ibadat kau pa Allah subhanahu wa ta'ala, sahingga dagpakan kau sing kamatay. Di ayat ini, biara kita niyo biyabaitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, wayruun tubtuban niya. Bukun in pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, alam sinhang kasimana makaminsanda. Bukunin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, tumubtub halaw man simbulan Ramadan. Sumagawain pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, lugay na tubuhi, sambil kita niyo datungan sing kamatay. Maumaastay manghudna mo haaga ma Islam. Habihaon, imbulan Ramadan, nanay ko rin na din katutan niyo. Murah-murahan ingkatan amal ibadat na to, taymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun saukat imbulan Ramadan, nanay ko rin na din katutan niyo, hindi na kita niyo magpuasa lah. Sumagawa aon din ha mga kasunat-sunnatan, insubay na to inipuasahan. Maumaastay manghudna mo haaga ma Islam, mapuasim bulan Ramadan, siyunat katutan niyo, in mamuasa unum adlaw. Bang atat kala kaya puasahan na to puasim bulan Ramadan, unum adlaw, biara kaya puasahan na to halawm sinhang katahon. Langsin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan, summa atba'ahu sitta min asyawal, kana kasiyamid dahar. In mahulin niya mo maastay manghudna mo haaga ma Islam, tubtuban sinako in patumtum hawak to ini, murah-murahan day sab, papagbarakaton katutan sin Allah subhanahu wa ta'ala in waktu na to ini. Wa ilahuna, fala'allan nasihati tanfa'u lana fi hadihi dunya, wala siyama fil akhirah. Wa ba'd, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.